na koncu on ga vidio. I svake godine na parapsihologiji, samo da malo opet digresiju napravim, parapsihologija je kolegi koji u principu funkcionira na hrvatskim studijima, razmišljanje kao kritičko mišljenje. Znači, obrađujemo sve ove teme i pripremamo psihologiju kasnije da se znaju nositi sa pitanjima koje će dobiti kroz svoju karijeru. Jer ljudi će ih pitati o duhovima, ljudi će ih pitati o tarot kartama, ljudi će ih pitati o astrologiji. Mi smo u principu oni kojima se ljudi obrate kad im je teško i moraju znati imati jasan stav o tome. I onda uvijek nekako krenemo s tim da sami sebe preispitaju. Pa prva zadaća bude pogledajte koliko ima alternativnih stvari u novinama. Pratite novine ovih tjedan dana. Svi dođu fascinirani, uopće nisu ni primijetili koliko je to zasićeno u medijima. Druga stvar je, napišite šta vi vjerujete. I onda vidite se da neka stvar u koju oni vjeruju je ovom drugom totalna glupost, a ovaj drugi vjeruje u neke za koje oni misle da je totalna idiotarija. I onda shvatite malo, aha, pa vidi, pa možda to nije tako crno-bijelo. Evo, baš mi zadaća za idući tjedan da pitaju doma prijatelji i obitelji šta će vjerovati. I svake godine se nanovo iznenade da vide koliko je to onako učestala stvar u našem društvu. Znači, ovo je samo jedna mala digresija prije samog predavanja, koliko je ta cijela stvar jaka u našim mislima i u našem društvu. A ovo su samo neki od priča sa kojima se psiholozi pokušali otkrivati. Ali svakako nije za zanemariti, nije nekakva bezvezarija koju možemo sa jednim objašnjenjem otpuknuti i reći, aha, to su bedasti ljudi koji to vjeruju. Ovaj Bradan je ovdje, inače velikan psihologije, posebno američki, recimo začetnik socijalne psihologije William James, čija djela i danas su jako aktualna. On je u ovom kontekstu se uvijek spominje zbog toga što je pokrenuo taj Society for Psychical Research u Americi i nekakvoj psihologiji dao kredibilitet i kod prirodnih znanosti, jer se počeo baviti problema koje fizičari, matematičari, kemičari nisu znali riješiti. Znači, u to vrijeme su bile jako popularne one seanse, svi bi sjeli za stol ovako na nekom okruženju, primili se za ruke i onda bi prizivali duhove i pojavljivala bi se ona ektoplazma, to je bilo jako popularno, pokazat ću vam sliku kasnije. I onda je u principu došlo do jednog standstilla, znanost više nije znala kako napredovati. I onda je trebao jedan psiholog koji je rekao, ok, idemo istražiti to na jedan kritički, skeptičan način. Njemu se pridružio i Houdini. Kada je to bilo? 1885. je osnovano u Americi, u Bostonu, 1884. u Londonu. Tipa jedan od članovi tog društva su bili od engleskih premijera, Arthur Conan Doyle je bio jedan od članova. Znači jedno predano društvo intelektualaca koji su u to vrijeme odlučili posvetiti otkrivanju tih paranormalnih fenomena. Danas to funkcionira na jedan drugačiji način, imamo udruge poput Skeptika i James Randi fundacije i CSI-a koji rade istu stvar, jer problem i dalje je ovdje. Znači ovako su, ovo je bila jedna poznatih vidjelnica u to vrijeme, ovo su samo bili kao neki od duhova s kojima je ona komunicirala. Ovo su bili primjeri te ektoplazme, materializacije te nekakve energije. Naravno, to su sve bili trikovi. Ako ćete ikad recimo biti na nekakvoj seansi, znate zbog čega se ljudi drže za ruke za vrijeme seanse? Šta mislite? Pa, mislim, stvari kao da se kanalizira energija ili tako dalje, ali da radite nekakve trikove, da je stol recimo namješten, da se miče, jel bi htjeli da ljudi mogu pipkat po njemu, jel bi htjeli da ljudi imaju ruke gore da ih vidite i da ne pipkaju previše po stolu. Mislim, sve ima svoju, zašto su to mora biti jako tamna prostorija. Cijela ta atmosfera je jako dobro prilagođena da bi trikovi bolje uspjeli. Jedan od najvećih dosega parapsihologije i psihologije bilo kad su mađioničari počeli se time baviti i onda su počeli sustavno otpisivati sve velike nade parapsihologije jer su ih otkrivali kao obične prevarante. Jer naravno, iluzionizam ima svoju dugu tradiciju i sve te stvari su već prožvakane. Ok, znači znanost o duhovima, kako se psihologija susrela s time ili što bi se ja recimo kao neko ko se počeo otvarati psihologijom
informirati, baviti. Priče kojima sam sada susreo, mene su ovako malo fascinirale. Znači ima ta dva pristupa, jedan je ovaj Southwell čiste podjelu vidli i drugo je možda udžbenik sveučilišni od Jamesa Hurana. James Huran je isto jedan psiholog koji se bavi tim problemima duhova i opsjednutosti i paranormalnih pojava. Znači nije da je to sasvim sigurno područje, ima ljudi koji se zbilja aktivno bave, ima naravno skeptici koji to sustavno pokušavaju debunkati. To možete gledati kod nekakve 3 dijela dimenzije, znači ima ljudi koji govore da to apsolutno postoji, sad ću vam reći kako to možete otkriti, ima ljudi koji govore ajmo neutralno na to promatrati, onda imaju skeptici koji vele ne budite djeca. To su bedarije. Dva možda najzanimljivija istraživanja su se proveli Hampton Court, ja mislim, sa lijeve strane. Ovo dole su Edinburgh Bolts, jako ukleta mjesta jedno i drugo. I tu je Richard Wiseman provodio svoje istraživanja o duhovima. Znači, on je jedan od psihologa koji se ozbiljno prihvatio pitanje duhova i odlučio vidjeti šta to znači haunting. I onda je u tom današnjem muzeju u dvorcu dugo provodio istraživanje, znači postavio kamere, pitao ljude koji su vidjeli duha, gdje su ga vidjeli, promatrali su se infracrvenim kamerama ta područja. Onda je napravio jedan zanimljiv eksperiment, znači infracrvene kamere nisu pokazali ništa. Činilo se da se vidi jedan duh, ali onda su skužili da nije duh kad je otvorio orman, uzeo sivač i otišao dalje. To je bila samo pospremačica na dnu hladnika koja je išla po čistit. Ali u jednom trenutku možete zamisliti njih 50 gleda taj ekran i to! I onda usisivači ode dalje. Ali napravio jednu zanimljivu stvar. Pitao ljudi gdje ste vidjeli tog duha. I cijela priča da je to bila ljubavnica Henrika VIII, koju je on nasilno ubio, i onda se uvijek tu vraća, traži pravdu i tako dalje. I onda je, znači ljudi koji su vidjeli duha, su mu rekli točno na kojim mjestima na hodniku koje je to bilo viđeno. I onda je on obilježio ta mjesta, pokrio ih je tepihom i pustio ljude da hodaju kroz taj hodnik i pitao ih gdje se osjećate najnelagodnije, gdje mislite kad bi se vidio duh, gdje bi se mogao vidjeti duh. Izbilja, mjesta na koje su ljudi rekli da su najčudnije su bilo upravo ta mjesta gdje su ljudi i prijavljivali da su stvarno vidjeli duhove. Ista stvar se dogodila i u ovim podrumima ispod Edinburga, gdje je našao zbilja voljne studente i poslao ih je dole da čuču u tim hodnicima satima u mraku, ali nije im rekao koje su ćelije zbilja uklete, znači gdje su ljudi tvrdili da su vidjeli duha, i ćelije u kojima nikad nije bilo nikakvih prijava paranormalnih aktivnosti. I ono što se zbilja pokazalo je bilo da one ćelije u kojima su bile paranormalne aktivnosti prije prijavljene su bile one ćelije u kojima se ljudi nelagodnije osjećali. I šta nam to može reći? Da li su ti ljudi zbilja ponovo osjećali prisutnost duhova, da li to znači da duhovi postoje ili ima neko drugo objašnjenje? Pa nekako naturalističko objašnjenje toga, ono što mi sad možemo reći, je u principu da je to nekakav splet nezgodnih okolnosti. Od čudnog osvjetljenja, niske frekvencije zvukova koja zna biti jako čudna, zna producirati i fizičke senzacije, elektromagnetskih polja koja su marginalno da li funkcioniraju negdje ili je samo placebo, strujanje zraka i propuha stvaraju taj osjećaj prisutstva, osjećaj namjere. A u trenucima kad sam hodeš po dvorcu za koji znaš da je uklet, ili čučiš samo na nekakvoj prostoriji satima, i oni najmanji šumovi u mraku postaju prava prijetnja. Ali do tog ćemo doći kasnije. Znači, to bi bio jedan primjer. Jel gledaš šta se s mozgom događa neko? U to vrijeme. Da, zanimljivo je bilo, mislim, teško je ljude spojiti baš na CT, Ili ima neka situacija gdje možeš staviti da bi... Ne, ovo je bilo samo kasnije subjektivni doživljaj. Ovako, ima jedan od Persiđera studija koji je rekao da ako stavi jako elektromagnetsko polje kraj slijepovoćnog reža, da može izazvati religijska iskustva. Tipa ljudi vide Budu, Isu, šta god već vjeruju. No, međutim, ono što je zanimljivo, pokazalo se da je nebitno je li uključiš kacigu ili ne uključiš kacigu u kojoj se nalazi ta elektromagnetska spojnica, nego jednostavno ljudi koji su sugestibilni će vidjeti, ljudi koji nisu neće. Ne, mislim sam šta se kod onih koji, recimo da ih se može staviti u situaciju... Koji dio mozga bi se aktivirao? A to je sad teško reći.
vjerovatno se događa nekakva aktivacija limbičkog sustava, nekakva reakcija straha, preuranjena reakcija straha, ljudi to onda kasnije, taj strah ili fizičku aktivnost interpretiraju kao ono, prođu srsi kroz kralježnicu, osjećaj hladno, znači hladnog, da toplo i hladno znovi, ili nešto hladno prođe kroz tebe. Ali to je čisto moja subjektivna interpretacija, sam možda potpuno krivo ovdje, ali ne, nije, mislim da niko nije spajao ljude. Ali bilo bi zanimljiv eksperiment, možda već nalazite se u ukrutoj kući, samo sjednite malo da spojimo na ove elektrode i evo, idem ja sad. Što je sa onim tijelom mozga koji je povezan sa padavicom i sa epilepsijom? Sa epilepsijom, da. Navodno ta neka iskustva su dosta u korelaciji i zna se da su šamani vrlo često inače bolovali. Ili od schizofrenije isto, da, znači psihička oboljenja sigurno. Da li je taj dio mozga također i kod drugih ljudi na neki način aktivniji ili nekako... To je bila jedna od teorija zašto ljudi vjeruju u paranormalnost, je ona organska teorija. Ljudi su psihički bolesni, ljudi imaju blage oblike epilepsije. Ali to i čak i da objašnjava jako mali postotak. Ne možemo računati da 40% ljudi ima epileptične napadaje. To bi malo bilo ipak tumače. Koliki postotak kuća, odnosno prostorija ima duhove? Recimo, kolika je vjerojatnost da čovjek kad dođe kuće zateče duhom svojoj kući? Zbilja ne znam, ali evo ovako je, samo malo sad da imam taj podatak.